Possibility, just impossibility, kao što ide igra. Par malo pojače. Ko će biti? Prvi. Drugi. Aj, pa dok ti to... Da bi stiš pročiti vrijeme. Ovo je borba bombama. I ako ne shvaćate šta je ovdje, onda ne znate kako se ovo igra. Znači, ovdje ima beskonačno bombi koji ti osre ili policajci, ili ako ostanu policajci su pobjedili, ako ostanu terori su pobjedili. To objastam! Alo, Makse! Ovo je Sir! Sir se mora, brat. Ko je Sir? Ja sam kaper. Ja sam kaper, jedem igram. To ti nije kamper. Kamper je koji kampuje. Evo ga, kampujem. Daj. Kamper ti nije onaj koji igra jede. Nemoj tako glaviti. Ja, oni samo tamo stoje. Jo. Nije veze. Jesi ubio to neko? Ne. Nemoj tako jako, pa odbati se malo, odmakni. I njega gađaj. Vidiš, prije će past bomba. Iz Half-Life-a si to uzeo. Jel' tako? Ništa ne. To je dosadno. Je, samo treće ostalo. Možeš ti kupiti pušku? Ne mogu. Samo kad ih ubijem sve. Samo kad ih... Pa nije ovaj normalan. Ko? Jedan baca nama bombe. Daš. To je samo jedan. Joj, kakav sam kaper, sve ih sam ubio. To! Sve ih, kakav sam kaper. Pro. Misliš pro? Aha. A ja zaboravio da će biti začas. A da, htjela sam pokazati sve igrice koje ima. Ćemo jedno brati run turove sobe. Ne. Jedino ćete moći vidjeti ove ovdje stvari. Da su... Ovo je PlayStation 2. Igrat ćemo čak i FIFA na njemu. Ja neću. A daj, zaboravio sam promijenit. Next game. Ovo mora, a ne boja, ovo mora samo ovako. Da se ne mika. Kao nemoj mikati, je to tako, takav server je dobar. Takvi serveri su dobri. Negative, sir. Ste to vidio neprijatelja? Da, jesam. Tak se mislim kad me neprijatelj ubije. Smijem ja malo. Oška dobre. Ovo kurde, jel? Hajde, sad. A kaj, Tourist win. Terrorist. A šta je više? A šta je ovo? Affirmative, brother. Roger that. Nešto smo mi u drugoj našoj epizodi ono GTA. Ja probao igrat Minecraft, nije mogao, pa on počeo igrat GTA San Andreas. Vidite, a... What?
A čovjek... Ajde, zamijemo se. Evo ga. Opa. Valjda tako kad ti snimaš, ali... Čak ti to toliko smeta. Kako je dobra tekstura. Ja volim ovakve servere kad se ubijaš sa noževima. I jaj. What? Evo ga. Kila. A kako je dobra tekstura, je? Ovdje kad snimam. Evo tako. Da. Spy! It's a bloody bogus. Halo, bulat. Taki je, nema pojma. Evo, uključ to! Bravo! A vidi. What? Kako nisam dobio? Shotgun. Ma nemo ništa. What? Jesi jako spao? Da, kill out. Mogu sad ja? Stvari se u neprijateljskoj bazi. Neki drugi server. Samo jednom da ja ovo eto. Malo ti konc vamo pomakni pa ćeš imati više prostora za miš. Daj! Više prostora za miš. Nekako se sad igra Agario. Hoćemo li igrat Agario? Ljudi, recite da hoćete Agario. Ne. To Mateo govori. Dobro kad si tak. Možda ćemo rad u Agariju. Snimamo 8 minuta. Ako niste, pogledajte Minecraft preživljavanje epizoda 1. Sutra će izaći... Ne sutra. Danas smo mi snimili ovaj video. Ali Znaš ti htio da vidite mog lutka. to nije lutak. Ej! Sad nije Recite se da toliko. svi Sad nije ružan toliko. A ti si ružan. Šalim se. Vidjet ćeš ti ko je ružan. Ako ja govorim da si ja ružan, onda... Ako ja govorim da si ružan, onda sam ja. Bolan. Pa isti smo. Ne, kilu, Agario, Magario. Almo. Ti se uvijek tako zezaš. Pa šta? Kako misliš da ćeš postići da budemo dobri youtuberi kad ćeš se tako glupo zezat? Pa šta? Nazvat ćemo se Karlo i Mateo. A? Karlo i Mateo. Evo, Karlo i Mateo. Kad smo to. Mateo i Karlo. Ne mogu se krenati, zašto? Taka laga. A čuj laga! Što pa? Nešto pa, nego bude onako, ne mogu se hodat. Kretat. Da. Želim samo da postigne bit na leaderboardu. Karlo, kad nismo snimali, on se nazvao Sandria Games, bio svi mu davali. I odmah bio prvi. A? Ti
tim su bili da je to Serbian, ali nije bio Serbian, nego je Star nazvao. A jesi nazovi opet Serbian Games bio? Neću da ljudi klaju kako varam. Pa i drugi ljudi varaju. Tu! Yes! Da, kad je se ne nazvao Serbian... Mene je pojao Marko Kovs, ljudi, samo da znate. Joj! Znači, ja sam bio u Marko Kovsovom videu. Čekaj, da ukucam, čekaj šta ono. Kako da? Strike Forza Heroes da. S-T-R-I... S. S-T... Ike Forza Heroes. Strike Forza Heroes. Piti. Šalim se. Strike Forza Heroes, ovo je Strike Forza Heroes 1. Sve. Sad vidite kako moja ikara osoba izgleda. Sad vidite kako moja ikara osoba izgleda. Ja sam vam pokazao. Šta? Nadam se da ćemo moći igrat. Ne može ba. Znaš. Znam zašto se ja... Šta je ovo? Šta si ti meni? Opa, nikim si. Evo ga, Strike Forza Heroes 2. Evo Strike Forza Heroes. Koji je bolji? Ovaj ili Strike Forza Heroes? Dva si rekao. Dva. Vica, pika, pita, tika. Strike City Fortress 2. Nadam se da su uživali u ovom videu. Ne! Ne! Šta si? Jesu se vrlo